Signor Calixto Bocoelho husi aldea tumin suku meto posto administrativa o asilo. Signor Calixto Bocoelho hatone preocupação com novas estradas no circulação orsan menos liu e haraiwa. Preocupação com novas estradas atunune hal movimento bamai arasca tebes banhira e tempo udan. Atunune vele lurisirne produto lokal siraba mercado. E depois mostra São Folin sai makas liliu ba Folin Falls. Calixto Bocoelho. Ako po agya tumi. Terus nila loyalty sumailak nimbi meto. Nila opa olas ulan only hay opa na ko Noel ekat na sena. O kanaon te pasab na lokuan. Nila loyalty susan. Signor Calixto Bocoelho afirma tangkata. Sa São Folin sai makas liliu ba Folin Falls, may ba amne produto lokal sira Folin la iha. Tamba sirkulação osan menos liu iha wa kusi raiwa. Comparação ho governo autoridade sesante dia kliu. Amne produto lokal sirne veho di ba mercado la iha ema tu hola. Tamba causa husi sirkulação osan menos liu iha wa kusi raiwa. Obrigatoriamente ami tem que troca ba malu produtos hirak ne. Hay atu meoti highways lewa. Highways le utam peo. Mas agora loiti susan. O mek mula de monte bain auto pasu mo kayo. Amte po ay bus. Umte ka food bang kanom tu lahat buah ka ay maon sa ka okay. Dan mul pahe tak onle unu. Manesin upnes le kalot videos 20. Kalot onle twile asafin lo 18 onle nofnyan mese. Di rawan le nabi 18 17 tena. Le 20 kilo ini $15. Ni agora onle choy na hay mailasan, hay to hay mailasan. Ay, onle ahunut nabi tapin le 13 tena. 14.50 25 kilo ini le 14.50. Agora ini 20 18.50. Sih jadi selesai. Anak nakaatsu dia betul kayak dia pinau nale kayak dia betul nale. E depois ho café kipas ida agora sa ona ba $2.50 lahanesan uluk ho $1.50 dit. Banhira hola rahun makfalun rua quarter o 25 centavos. Café agora i uno kipas es $1.20. Agora $2.20. Quarter amunuban. Quarter amunu mi ho hay to ang loiti sus lanteno ni. To susan. Ni ba ni aw no mok ni kanale. Ni loit. Ni ba loit ko on ahuni. Ahunti nasa na proses lagi bol sulamay. Oga take ut na masu ole. Vì cả thâu cầm sát nhưng cái tầng lọc okay. To vì hay mê hay utan hay peo hay buah manus ít lết nọc mê lết susan oka hay lal nim sát tanale olas ulan only ne sakarbes i $20. Sakarbes sa muntot $20. Maluk Shira, atu hetan informação nebe factuais no atuais, haluhan inscreva iha canal APV23 Online News, hanehang botão notificação, o comentário no fahetutan ba media sosial siraselu.